Mengameli welive leNingizimu Afrika Cyril Ramaphosa uthelekile eveni leMaswati esikhumulweni setindiza eKing Mswati III International Airport magabanca yensimbi el11 lomuhla. Mengameli wemukelwe liphini landvunankulu imbungathe manhlanganiso masuku labekadze ehambisana naletinye tindvuna tembuso kufaka ekhatsi umntfwanenkosi Simelane. Mengameli Ramaphosa ukuleli kutewuhlangana nesilo semhlaba yenkosi Mswati wesithatfu esigabeni sakhe sekuba ngusihlalo enhlanganweni yemave lasesifundeni leSanders ne-Africa i-Southern African Development Community luhlangothi lwe-Organ on Politics, Defence and Security. Kanti-ke Mengameli Ramaphosa ufika nje kwathi mhla tinga-21 kanye namhla tinga-22 enyangeni yeMphala kweta libandla lema-Special Envoys labekade afunyiwe nguye-ke namengameli Ramaphosa kulesigaba sakhe sekuba ngusihlalo. Kanti-ke uhambisana nendvuna yelitiko letangaphandle lelive laseNingizimu Afrika Dr. Naledi Pandor. Lokhu sikhuluma yena-ke mengameli ukhona eMandulo Grand Hall lapho ahlangene khona nesilo semhlaba eNgwenyama. Kube yakhanyisile Mabuza endzabeni temsakado we-channel yeMaswati. Titfombe ngilinda Shongwe sisesikhuphe.